Ez pêşxistin û nivîsandina peymana civakî ya Bakur û Rojhilatê Sûrî de berpirsiyar bûm. Heman demê jî de em niha ji bo peymana jin em amadekarî dikin, peymana jin ya civakî. û tecrübeyekî gelekî mezin me li Rojavayê Kurdistan û li Sûrî me jiyan kir. Di dema derbasbûyî de. Ez dixwazim pir bawayekî Kurd li ser vê tecrübeyê me çawa jiyan kir yekîtî û hevgirtin, tehalûf çawa pêşketin çê dikin. Piştî got li yani guhertin çêbûn 2011 em bi rastî li Sûriyayê tevahî pêk hate me rewşekî pir aloz jiyan kir. Em ne tenê Kurd, Arab, Sûriyan, Asûr ji ber ku gelek êrîş hebûn. û me dît ku gelek girîng e em di nav xwe de peymanek civakî ava bikin. Em bi hev re bi awayekî tewafuk, bi awayekî konsensûs em bi hev re çawa pêşeroja xwe diyar bikin ji ber ku valatiyekî ciddî ya sulta hebû ya iqtîdarê hebû, desthilatî. Gelek partî hebûn li cime, partiyên Kurd hebûn ya Arab, Sûriyan, Asûr, Türkmen, Ermen. Me hemiya bi hev re nîqaş kirin. Yani em çawa pêşeroja xwe diyar bikin, em çawa usûsê yan jî bingehên yê jiyanekî nûh em ava bikin. Piştî rejîma Ba's ji alanê me ve me derxistin û piştî vekişiya. Tiştê girîng ew bû ku me wekî partiyên siyasî li gor nêrîna me încazek yan jî berhemekî gelekî girîng ew bû ku me bi hev re itîfaq kir em rêvebiriyek xweser ava bikin. Yani em bi xwe bi xwe birêve bibin, bê dewlet. Bê ku dewlet hebe em çawa umûrê xwe rêxistin bikin, em çawa xwe birêve bibin. û li ser vê esasî 2014 de me rêvebiriya xweser ya Rojavayê Kurdistan hat ava kirin. Piştî got heremên ji wekî Dêrezor, Reqa, Minbic û Tabqa ji Daeş hat rizgarkirin ji hêlê Hêzên Sûriya Demokratîk. Me bi pêkhateya Ereb ya wê derê re jî bi rêxistinên wir re me bi hev re meclis ava kirin. Meclisên yê gelan, meclisê jinan hatin ava kirin. û bi hev re 2019 de me rêvebiriya xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûrî. Destpêkê ya Cezîrê Kobanê Efrîn bû, pişt re jî bû ya tevahî Bakur û Rojhilatê Sûrî ku niha 5 milyon însan tê de jiyan dikin û ser vê esasî xwe bi xwe birêve dibin. 2020 de civînek çêbû di nav pêkhateyên heremê de. Navê wê civîna zarokê Firat û Dicle. Me bi hev re civîn çêkir, di vê civînê de me bi hev re itîfaq kir ku em peymanek civakî binivîsînin. û di vê peymanê de 2 sala me vê peymana me xebat kir ku em binivîsînin. Di vê peymanê de me çend mebdeên esasî me tê bicîkirin. û ez veya dibêjim încazek ji bo gelan e û încazek ji bo jinan ku di vê peymanê de bi rastî tiştên ku belkî hin di cîhanê de qet jînîn bin di wê peymanê de heye. Mesela yek mijarekî ya bingehîn ya ku mirov kare bêje di vê peymanê de ew ku em bi xwe bi xwe gelên heremê bê ku hinek zorê li me bikin em çawa jiyana xwe tanzîm bikin. Mesela ev mijarekî gelekî nûh bû li ser me. Bê dewlet çawa mirov xwe birêve bibe. Mijara diyemîn ji sedî pêncî jin niha di hundirê meclisê me di cih digirin. Mijara siyemîn sistema me tevahî saziyê me hevserokê yani jin û mêr bi hev re birêve dibin. Ev jî mesela ev ya nîn li tu derê dunyayê veya nînî ku heremek ji hêlê sistema hevserokatiyê ve birêve diçe. Mijara ya dinê ol gelek ol hatibûn çewsandin. Mesela mezheb lê niha li cime hemû ol bi awayekî azad karin xwe birêve bibin, bi awayekî azad karin xwe îfade bikin. Mijarekî yê bingehîn jî ew bû ku di vê peymanê de
جین جی پیمانا خو یا جواکی بنویسین یعنی جبو مافی جنان بی پاراستن هین باوایی که خورد بوک چاند اویا جی وکی مجاره کی سرکه لهرم آمه هات پیک آنین تشتی گوز دخوازم دوی مجاره دبیجم یعنی مجاره کی گرینگ براستی هزین دسلادار دخوازن گلان جهف پرچه بکن فتنه چه بکن لهم بری هف بدون شرکرن وان بکن قربانی برجواندی خو یه گلکی خراب لی ما حتی نها اسکارم بیجم هرچی قصه هنه کس ببون آلت جیبو ویا لی وکی پیکاته هرمه بحمو به پارتی خو به پیکاته خو نکتن وان لیسکاده از دبن ویا جی وکی سرکفتنه کی پارتی سیاسی گو ده هرمه ده کاری خو کرن اوه وکی تجربه کی میا سرکفتی بو اسکارم بیجم لانها بالتحديات مزن روبرون السوري بيشتي افغو هرتنه تشيبون براستينها خطابا نفرتي بر السوري تي بيش خصن وافا بر باوايا كي ممنهج بر باوايا كي سيستماتيك افا تي بيش خصن جبوكو 20 عربة 20 كردا بهفر الشر بكن جبوكو فتنه تشي بكن يعني الهمبر جنا بدو دريكا سوشيال ميديا ده ایریشک پر مزن لهمبری جنا هیه جبو جنج کار در کevin و اویا پشتی گوهرتن شامی هات پیش خصم یک لهمبری گلان یک لهمبر جنان ایریشکی پر دجوار هی دوی دماناد جبو جی از گرینگ دبینم کو ام دیسا پارتین دموکرات یه سوسیال دموکرات پارتین یه کو معتدل پارتین یه داخوازا سیستمی کی دموکراتیک دکن پر گرینگ کو ام لیور اتفاق آوا بکن جبركو آنها اسكارم بيجم براستي في دري اف دسكفتي جنان و دسكفتي جلان يجو بيش خصنا براستي خطريه كي جلكي مزندي اف دستور اعلان دستوريه سوري جلكي انتي ديمقراطيكي ما في جلان تدنينه ما في جنان تدنينه و اساس يعني خطريه كوسا هي استبداد قومي بفي استبدادك ديني وأذيا لجبو قال لي عربجي بر خطريكي مزنة جبو كرداجي خطريكي مزنة جبو خريستيانا خطريكي مزنة جبو جنان خطريكي مزنة جبركو يعني أو قافين ديمقراطية جو ما بيش خصن حمودنا بن خطرية دن حالة حاضر لو ما أمنها دخوازن بريكا ديالوج بريكا داندنو ستاندنه أم یک جبو يعني روشكي سيستمكي نناوندي لسوريا هر وها ما في بكاتيان ما في كردان تد باوك دستوري باراستي به ما في جنان يكو منها وك شورشا جن ام بيناسه دكن شورشا روجاواي كردستان اف شورشا جن ام چاوا بپاريزن اف حق ام چاوا بپاريزن ام نها دناوا في هولدان دنه وأز دفرد تخوازم بيجم جبركو جلك بارتيل في دريهنا براستي بشتجريا فان بارتيا جبو ما جلك جرينجا يعني وكي اتفاق بارتيين سوسيال ديمقراط أم شوا عليه راغهاندن عليه دبلوماسي زخت كرند عليه لوبي نافنتوي أم شوا كاربن فان دسكفتانا بباريزن جبوي دخوازم أوكو هم رخصنا جنان هم رخصنا نية سوسيال ديمقراط ام گرکی بهور يعني نها تجربه كي وتجربه كي سركفتي جبو ام بپاريزن گرکی ام چبكن يعني نها برسامزن الگورنرين ام ياكو گرکی برسيفا وي بداين اف از خوازم داويه دوا بجم يعني دو دنيا ده كريزه كي ديمقراطي هي دمامه يروده وبراستي تيار يمين تيار راستگر گلکی پیشکتی وأذا جهانا محمود خناف خطرية ده لو ما اتفاق بارتيان سوسيال ديمقراط أساس نجبو هرمي متنه جبو تواي جهان جي ريكا خلاصية لو ما از دداوية دفايات بجم يعني براسي ام يعني مقولت يعني دخوازة ما أوكو اف دسكفتن إيرو هي الهرما ما هاتي آفاكرن هاتي بيش خصن بيوستيك وام حمود دستي خو بدن هاف
وام بهفر کار بکن کو ام وان دستکفتیانا ج خطریان ج تهدیده و ج کمکوژی حتی ام رزگار بکن من خواست از بگشتی وانا بجم گلک سپاس